Yo, what's up? Tara pumunta tayo po kiniging daw Marina Arcade. Nung bisa ko po saling kasuotan na pang Army, Navy, Marines, Police, BFP, Air Force, at saka po Navy. At ito nga po ken, tara lungub tamo po ken tindahan na punta lang tamo. Ayan po, takala po tindahin niya. Ayan, kene pong Willis Store. Ayan, nakikita po yan. Willis, yan po yung puntalan nyo. Ayan, tara, luban tayo po kayong kilubaya pong akiting kayang paninda. Let's go! Ayan, naway niyo po yung kilob na. Tara, lungubta mo. O yan po, yapin po yung magibandi yan. Yapin po yung boss rin. Ayan, lanyak alam mo, oh. Naman! Ready po pala rin ako sandang sling bag. O rin, dyan po papakit ko rin, sling bag na rin. Lanyo na lakalagones, samot-saring kulit, yung Comoblast, yung blue. At ready naman po miyayaliwang patches. Ayan, ating Army, ating Navy, ating Scout Ranger, ating Police. Gana-gana pong Army, chulang ang Ken. Yaku mo nga lakin, na ako makasi Army. So, dyan naman po rin ako sandang bullcat. Ayan, bullcap. Bullcap. Yan na, baloy no kanya na, bullcap. Muntata naman po ka rin yung duyan dari ang Army, wari ang kalaguda. Tanga po bigla yan, duyan niya po yung kilob na yan. Buat ang bisa na magpainawa, magduyan la. At saka ating tapong, ayan o, pulis. Pulis siya po yan, kupyang pulis. At saka ating pampambarangay tanod, balayo pang pulis mo. Pati tanod atin. Hindi naman yung lousy hat. Ayan, lousy hat. Yan pang mapali, karang sundalo mo naman o yung bagay ke. Ay, may lupa ko yata yung scarecrow. So, paboran yung pakilala kayong malagong makibandi. Yan, Laguna. Boss Ria Jimenez Pagko, taga Mexico, Pampanga. Po, ayan, Lagong Mexico. Yan, no? Lanyeka, Simplina, Kalaguna. Intindera na katabana. Pero syempre, joke mo, masipag yan. Malamba ni Magobra kaya yan. Bakit kayo po palagi kayong jacket na ng Air Force? At saka din yung maanga sa bundlers, lang nyo na po, quality na po gawa din, mas kinukar nyo sa latan. Mamili na kayo, munta na ko, Kenny. Kenny naman, yali na kayo, Kenny. Willis Stores Military Supply Clothing, yan, leather crop military clothing. Saan pa kayo? Inyo mo puntalan nyo, Ken, Daw Marina Arcade. So, ayan po yung akin nyo, Madam Malago. Bye-bye, God bless po.